Maya payabak po kaya kayo man, brothers and sisters. Yan ni pong aldoy tiyabi at ala po kaya katam panalangin, then pong makatuking kayadwanan. Kapasalamatan da po di Alianige and Torno family, Amelita Balyaser, Dr. Conrado Balyaser, Kuwi and Pitang Narciso and children, 5 Sister Manansala and family, Emer and Lydia Paras, Dr. Conrado Balyaser III and family, Attorney Dan Balyaser and family, Ricardo Torno and family, Teresita Lapid, Sam Ambas Jr. Jewelry Shop, AIDS and J Chocolates, Joan Salazar, Joseph Nathaniel Rivera, Rowena Rivera, Vicky Tanglao and family, Tanueco and Enriquez family, Nano and Endo family, Annabel Garcia and family, Abono family, Melvin Fernandez, Rosalina Fernandez, Andres Fernandez, Elena Bacal and family, Remy Agliam and family, Alex and Lisa Kakap, Basilio Tan Pino family, Rowena Coronel and family, Ray and Meng Angeles, Leving Cabrera, Evelyn Gan and family, Mercy Postrado and family, Frank and Net Adviento, Romy and Enelita Layog, Nor and Luming Yabut, Rex and Frida Villanueva, Alice Yueño, Det Enriquez, Vicky Aguilar, Yeng Katakutan, Edith Ico, Gina Yumul and family, Grace and Genesis Dizon and family, Goyet Shiana Dizon, birthday Thanksgiving of Nelmida Rivera and Gwyneth Shiana Dizon. Para naman po karing special birthday Thanksgiving Reynaldo Gulapa, Leonila Gulapa. Para naman po karing special intentions na di Richard and Chona Yumul and family, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Esmen and Connie Malig and family, Gosyang family, Oscar Manalili and family, Mr. and Mrs. Melvin Sumalio and family, Tess and Bing Buko and family, John Paul and Amy Buko, Martina Eileen de las Alas and family, Gerald Sibayan, Lovely Canlas and family, Charlian Passion, Corazon Saudi and family, Carmela and Erlinda Vicente and family, Alvin Ombrog, Nolasco Manarang, Consolacion and Ricardo Fernando, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, Marjay Enterprises, GKM Dialysis, Aurora Donca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Rowell Bison and family, Esmeraldo Morga, Tiglao Jr., Coltman Matthew and family, Jamaica Maris Gabarda and family, Maria Mariano, Leonila, Teresita Kitli, Gabriel Angeli Lopez, Perlita Lopez, Ian Alan Constantino, Anton,
Derek, Dwayne Ener Malyari and family, Bernadette Enriquez, Charity Bodog and family, Raymond Arcilia and family, Vicky Aguilar and family, Purificacion Abono, Mark Raymond Abono, Mika and Mimi Abono, Ronald and Jamie Pino, Corinne Isabel and Ronnie Nigo Pino, Sunday and Let Basilio, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Edith and Yuto Yosida, May Sunido, Joel Colin, Aiden Coronel, Ed and Luparas, Eduardo Granda and family, Leah and Chris Akobi, Leah and Aldrin Granda, Christian and Jara Castro. Para naman po kayong malagwang kapaldanan di Macbeth Torno, Edith Mercado, Mary Ann Nelmida, Marites Bringas, Ruth Nonato, Arnold Bringas, Sidney Meneses, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, John Paul David, Perlita Lopez, Manolo Lopez, Nelia Lopez, Kenzo Nano, Edsel Fernando, Manny de la Cruz, Domingo Basilio, Bernatan, Milagros Castro, Bong Castro, Elizabeth Flores, Chris Jessica Marie Ocampo, Lourdes Gintu, Rihanna Infante. Para naman po kayong safe travel daddy, Herman and Alice Ueño and Company. Maria Corazon Cuellar, Marisa Seng, Bobby Cortez, Nicole Agata Lasam. Pangaditala naman po ding Maldang Kaladwa, lalong-lalo na po, ren kaladwada de Vicky Manalili, Jesus Ricafort, Ramon Ricafort Jr., Ramon Ricafort Sr., Purificacion Ricafort, Adeline Ricafort, Jose and Candelaria Jose, Josefina Ricafort, Monseñor Norberto Coronel, Constancio and Escolastica Mangiliman, Jesus, Rogelio, Ernesto, Pedro, Engineer Jose Mangiliman, Romeo Caringal, Gerardo Mangiliman, Armando Mercado, Lucia Din, Lucia David, Aguida, Maximo, Pepe, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Usta de las Alas, Rufo Aguirre, Sister Susana Cuenco, Cecil Tubiera, Dolores Calulu, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Noel Aguirre, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Buenavista, Luis and Pitang Narciso, Tito Saldi, Isidro Vicente, Justin Yutuk, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Glendolyn Bringas, Luis Bringas Jr., Jose Edwin Bringas, Jennifer Patdo, Armando Garcia Sr., Rosario Garcia, Eusebia Carmelino and Saturnino Alianigi, Maria Torno, Luis Torno, Robert Masangkay, Eugenia Dacalos, Trinidad Dacalos, Alejandro and Lucila Pinpin, Diosdado Perez, Emilia Dungca, Antonio Dungca, Alfredo Aison, Amelia and Ignacio Giao, Ernesto and Aurea Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita Punsalan, Patrocinio Sepe Jr., Flora Sun, Francisco Sun,
Azucena Evangelista, George Evangelista, Arthur Evangelista, Adelaido Pamintuan, Felix Polentan Sr., Eva Gruita, Leonora Cortez, Esther Flores, Brigido Flores, Angelo Sabile, Sarampion and Ana Bulena Lasatin, Pepito Garcia, Domingo Garcia Sr., Patrocinio Garcia, Angel Fernandez, Veronica Castillo, Ruben Manalang, Bernardo Fernandez, Sarah Jane Fernandez, Ulysses Baguio, Angelo Pingol, Yolanda Angeles, Candelaria Manangkil, Diosdado, Clara, Edmond, and Rebecca Tanueco, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Romel Nava, Rodrigo Abono, Vicente Maria Pablo Tan, Irineo and Juanita Basilio, Lulu Bacani, Eduardo Cabrera, Jesse Aguilar, Roger Fernandez, Shoni and Ariel Postrado, Eduardo and Florentino Garcia, Boy and Junjun Cayago, Godolfredo, Jane, Emma Castro, Delia Alicante, Paula Andes, Gabriel Coronel, Francisco and Modesta Granda, Eduardo and Dominga Coronel, Michael Sochanco, Manuel Sochanco, Arsenio Bacal, Patrocinio Garcia, Melanio Garcia, Rolando Garcia, Adam Feliciano, Carlito Garcia, Fernando Muldong, Beatriz Muldong, Ernesto Muldong, Dominador Muldong, Remedios Grospe, at ding maldang kaladwa, lalong-lalo na det ang mangailangan king pakalulo ning Ginoo. Ing magmisa tamo po'y Reverend Father Rafael de la Cruz.
Espiritu Santo, Amen. in grasya ng ino tayo sa Kristo, ilugod na ng Diyos, sa ng Espiritu Santo, manatili kekayungan. At keka antimorin. Kapatid at siyuta mo kayong kalimang Domingo ng panahon. At kayong Ebanghelyo tamong yan nandaman tamo na yung ginupalwala no rin demonyo karen tao, tatabi na lang at papakit na kaya katamo yung upaya na laban kayong demonyo. At timurin na balutamo na tayo alamanan ng upaya ng demonyo nung tayo kaya ba yung lumaban ting upaya na ng demonyo. Kapatid, di mo ang pamagsadya tamo kaniting baral na misa, siyang tala para maging kasalanan tamo at manyatang patawad. Yakas tang miyag na nagdaning kapanisyan, magumpisal ku, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapo ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang angelam pon santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. in Diyos na may upayan dito, pakaluluan na katamo, yung pangapatao da rin kasalanan tao, midala na kataas sana, king biye alanganga. Amen.
Manalain tam. Adon mi keka king kasalpantayanan at lugod o igpa, inglingapan me, ing pamilya mong makatipon ngeni keti. King kekang pakalulu at malugod agan ka, alakeng pamaisip, emo sa beligdan, aluang luwa, emo pilisan, alang tulang emo pinsinan. Kapamilatanda, ring paralagi ng Yesus, ding kanwanan, ami pangako, kareng alangaliwang panaliganon nemo ing Diyos. Tariyan na kaya sana, kareng kalam, ing kayarian mo banwa, tiadwan mi, kapamilatan ng Kristo, ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ng Og. Ioog salita ya, nga na, imbienawari ng tao kete sulit, namo kalupan ng bie, ning metong nga alipan, ating panahon na migit king panahon, ning metong nga upaan, kawagis ning metong nga alipan, amawang salilong, o ning meto nga talapagobrang alang isipan, nunemuring upa na. Sala-sali sila ring bulan, ala kung pekinabangnan, nunemo, inbunga ning lungkot. Ala ko nga pala, nunepawang puyat at tangis. Kabang makakera ko nga akong mimisip, bakit pa kaya sumala? Kabangon ko nga ako naman mimisip, kakaba na naman ningal to. Ala kong karatunan na lupa tingapon. Dingaldo ko, masalusula pa, king kasangkapan ning maglalala, at magugugol lang alang bitasang likwan apanayan. Ganakan nyo, metong namong panisnawa, mapatad na ing beko, at ding mata ko kapilan man, era atangalan, ing tula. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Purihan niya ing Ginoo, apakayap kami sa kanyang Purihan niya ing Ginoo, mayap indalit kapurihan king katang Diyos. Masanting at masampat ing purihan niya, tatalakad ing pasibayo ning Ginoo ing Jerusalem, titipunan o ring memale ng mga ugse karing aliwang bansa. Purihan niya ing Ginoo, karing suran pakayapan no ring mebigo,
at bibibiran no ring sugat da. Balo na nung tanan na ring batuin at awsan niya balang metong king lagyuna. Masikan niya at mayupaya ing kaya katang Ginoo, ing kabias na mo asokdan. Tatalakad no ning Ginoo ding mga dakura at babagsak no king gabon ding marawak. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tawo, Korinto. Ala kong matulid magmaragul, lipat ning panaral ke ing mayap a balita. Makautos kako ing manaral. Mi parusan ko nung ekay panaral ing mayap a balita. Nung depatan ko ing obra ko king sarili kong kaburian. Atin kong asahan ami bayaranan ko. Dapot ulining daraptan ko antimong katungkulan. Mga baldugan kingiti obrang peniwala ning Diyos kako. Uli nito, nanong bayad ding panayan ko. Aling aliwa, nuneng pribilehiyong makapanaral king mayap a balita, ay alang bayad. At makidwang karing katuliran ko king obra ko, para king ebanghelyo. Tao kong timawa, naalipan ning ninuman. Dapot gagawan ko yung sarili ko, ay alipan ding sabla, bang makayagyag kong dakalataw para kang Kristo. Karing may na king kasalpantayanan, meging may na kong kalupara, bako lang ayagyag. Inyagewa kong sabla ing sarili ko karing sablang tao, bakong ayagyag ding mapilan king makananumang paralan. Daraptan ko iti, ulining ebanghelyo, bakong mirakayanan, king kanwanan na. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Parangalan tayo po ngeni ing maya pabalita. Ring kaya katamong kapanandaman at pibatana ing sabla tamong sakit. Kaya kayo, At keka antemorin, pamasa king may babalita at pangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo.
Palakora, king sinagoga, tinagulus la ri Jesus, king balena Simon at Andres, kaya beri Santiago at Juan. Makaratay king matas sa lagnat kanita ing katawangan ng Simon. At sinabi rin agad kang Jesus. Naipita ng Jesus, tilanan niya gamat, sinopan tinalakad. Kanita mo rin, di kuhanin ing lagnat, ing matuwang babae, at siya ing migsilibi karela. Inyang silim-silim na, limbog na ing aldo, ring tao de laro kang Jesus, ding sablang masakit at alipnan ding demonyo. Ding sablang memalan, mitipon la king tulit ning pasbol ning balay. Pepakayap no ring takal at taong masakit at makimialiwang kapanandaman. Pinabi na lang naman ding demonyo at ena pepaboren miksalita uling barula nung ninuya Jesus. Ganigaldo pa ka mibango ni Jesus mintaya king meto nga lugal at ahimik luwanling balen at karinya menalangin. Penintunde ri Simon na pwedeng kayabe na inyang ikit de sinabi ra panindanan ako ring sabla. Dapat Jesus nga nakarela kailangan ta mo naman munta kareng makalapit a balen bakong makapanaral mo naman karela itiya ing sangkan ing pamaglako ko Kaparnaum. Inya linibot siya king mabilog Galilea. Manaral niya karing karelang sinagoga at panabino ring demonyo. Kapataring may babalita ning kakatamong kaligtasan, Kapurian ka o Kristo. pamala na kapatid ng Ginoo tayo sa Kristo. Yung pong ebanghelyo tamang yan nakalya po tema. Malyari kayong panalangin, malyari naman kayong pamagsilbi. Ano yung apagmasdan ko, along beses, yung Ginoo, panabi no rin demonyo. 3 times kaya ang ebanghelyo. At yung binasa kay English, 4 times siya. Pambihira kayang metong pamamasa ng Ginoo tayo sa Kristo, panabi no rin demonyo. Kaya may pagala ko. Kasi kaya lang ka rin alang pamasa, misa niya mo. Walang ini. Along beses. Ako mismo ipagkarot ko I was not expecting na 3 times masambit laya yung demonyo kayang metong reading of the day, na? So, yung maging tema tamong yun tungkol kayang demonyo. Yan pong bayong Banwa, ati kung di niya na mapilan na kalendaryo. Dalo ka man natin na nga siguro pilang libo-libo siguro kalendaryo na. Masigan na, hindi na ako ka, mag-isa lang ng kalendaryo ka rin king St. Paul. Yung PMA ko, ay makalarawan ka rin. San Miguel, Saint Michael, nadamusa ka ni ing demonyo. Pamaya ko lang ka rin lasenggo. Medyo ati niya kaya katuwanin niya. Pamaya ko lang ka rin lasenggo. Uling sabihin na ka, amo, yung patron said na purang lasenggo, San Miguel ako. Adaka ako na. Ali ako. Otpocho kayong gin, San Miguel. O tabalupin ako. Yung tutunan nini,
is Saint Michael, yung patron na rin lalaban kayong demonyo. Ita po, yung patron na rin lalaban kayong upayanan ng demonyo. Wala nyo ka rin kayong masantul. Yung patron na ka rin, San Miguel. Walang may destino ko banda ka rin kayong baryo Kaingin. At nang piyesta king masantul, uling pasahap kay Monsignor Lorenzo, sasahap ko ka rin. Ngayon po ang prosesyon, makiabe ko naman. At po ang ibating prosesyon, anang karakala pupunta kang San Miguel. Abutan din. Na kahit ilang panyo, kukuskus din makanyan. Ano yung problema, uling matas siya yung San Miguel, Saint Michael. Inga kakuskus da, nino, yung demonyo. O matas siya kasi, tsukin lalam, yung larawan na ng demonyo, kukuskus ng makanyan den tao. Ito bali nga kukuskus ng demonyo. Kakanyan di pa mo kaya lukot. Alam patukot, kukuskus. Ano kaya malihari ka rin niya ako? Emotional Lorenzo, maili ng maili. Yan Anyway, talking about the demon, alam nyo, biyasa lang ng demonyo Biyasa lang. Uling dati lang ang hell yan. Biyasa lang. Lomo, akitala kabiyasnan, niyang king the book of Genesis, yung temptasyon na ng demonyo, simplihan mo, nung mga kokeng prutas sa inyo, maging Diyos kayo, Anya, pinipapakan kaya kayo ng Diyos. Pinipapakan, kasi yan ako buring maging Diyos. Kotatin niyang kalaban, Kaya niya. Yapin na yung demonyo, ari dereng mapagloko. Demonyo, patron siya dereng mapaglokong tao. Malaman mo, nung gagana ka. Wow, ting makanya na tao. Yapin maluloko tamo. Panggap lang, mo balo. Nino nang emelo ko kaya kayo. Inuman mo yung another, may loko tana, dyan biyasa ka pang tao. Karempari, karakal kubalo. O yan Anong kabiyastan, may loko la pa ka rin, mas biyasa ka rin. Hindi mo nyo, yan. Baka niya, matayan na kanya. Diyan ako pang halimbawa. Mabasaya kanya yan, can Lenten season. The temptation of our Lord Jesus Christ. Kaya demonyo. Biyasa yung demonyo. 3 times. Yung demonyo gagamit siya. Anong gagamitan The Word of God. Ipagdebate lang yung mahal ng Ginoo. Demonyo yan, O yan. Pangatlo, yung ebanghelyo tamong yan. Kaya piling Ginoo, kaya kakatang ebanghelyo yan. Sinabi na, kayong demonyo, ka manahimik ka, ka magsalita. Ka magsalita, ulimbalo na, he is the king of deception. O yan po, yapin na matena kanya kaya katamo. Mas biyasa ya kaya katamo. Tamo isipan na mas biyasa tamo kaya. Baliw bakit? Patita, paisip na kaya katamo na mas biyasa taki ang demonyo. Isang inisip mo ita, lalo kang malagbag kayang gamat na. Anyapin na pakamalong kapatid, ing mong makasambot kayong demonyo, agpang kayong ebanghelyo tamang yan ingupaya ng Jesus. Ingupaya na ng Diyos.
yang makapa manyambut kaya. Ya pinung gamitan tamo, ing sikanan tamo, tapo malyari. Subali mo, nung gamitan tamo, ing upaya na ng Diyos, ing grasa ng Diyos sa mamantabe kaya katamo. Karintaya mo alabanan, ing upaya na ng demonyo. Ito po yung message na ng Ginoo ng Aldoyti, kaya katamungan. Tamo isipan masikan tamo, may natamo. Hanapin Saint Paul, when I am weak, then I am strong. Baliw bakit? Muling isikanan, mapining sikanan, manibatan, kayong grasya ng Diyos. Talakad ko po yan. Pasyagtamong abi-abi, kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, sigpang mayupayang tutu, lina lang king banwat tiyato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagliking upaya ni Banal Espiritu, nibayit kang Santa Maria Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, nipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete. King katlong aldo, sinubliyang medye, pepay tasya banwa makaluklok, wananin Diyos, sigpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan naman kete, banukum ka rin mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king panisalmak ding santo, king pangpatawad na ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king de alananga. Amen. Idalatala, king Ginoo, ring sablang taong mangailangan kaya, kilub at luwal ning Santa Iglesia, ngatang manalangin Ginoo, pakayapan me ing kekang balayan. Ginoo, pakayapan me, ingke kang balayan. Para ka rin sablang magdulap king Ginoo, ay makabalo king kayang lagyu. Para ka rin sablang balayan, asasamba king Ginoo, lalamding miyayaliwang lagyu, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ingke kang balayan. Para ka rin sablang sasyo king Ginoo, king karelang kaligaligan, at para ka rin dakalamisisino king karelang kasakitan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ingke kang balayan. Para ka rin alambulat king karelang kalungkutan, sakit o ketuan, pait a panamdaman at pamanangging mamatawad, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ingke kang balayan. Para ka rin kontemplatibo kin Santa Iglesia, amanalangin king lagyo rin taong maralas mga lingwan maus king Ginoo. Para ka rin sablang apostol, ami pabalo king Ginoo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ingke kang balayan. King meto nga pami kasama, king lugod, karing Kristiyano ring alawang iglesia, at kayabe ring manalangin king Diyos, karing tutong dakal aparalan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ingke kang balayan. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan, iulino sana king kayaryan ng maligaya, ring kapatagtang mayango na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, pakayapan me, ingke kang balayan. Ngeni, adwanta mo ing saritang kapagnasan. Ginoong Jesus, pasulungan mo ing kamalayan, ing kaya kaming komunidad, ing pamangailangan, ing dakal, karing kaya kang talasalpantaya, at may git mukeng iturong miyatad, king metong at metong kaya ka, o ginumi, manggaman, king alanganga. Amen.
kakot kaya kahindaon, matanggaplas sa harapan ng Diyos, ikpang may paim tutu. Tanggapamin sa aning ginuitin daon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ginumi, mananasan ang iting tinapi at alak. Binye mo para pamangan ming ketiking yatu, maging sakramento na, nimbiyeming alanganga, tiado almi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Yung ginuman natili kaya kayo, At kaya ka ang yat timurin. naya rin pusuyo. Makayat na ano, King Gino. Salamatan tayong ginawa Diyos tam. Iti karapat dapat at matulit. Tuneping karapat dapat at matulid hing pasalamatan na kaparati ng mga karino ikpa. Diyos king alangang alabos may paya. King kaya kang lugod, binugod mo kami, ba napakilala mo, king kaya kang karangalan. Agyang gilutan na ka, walang kasalanan mi, ginawa ka pamurin paralan. Man makapagbalik kay lug kaya ka, hulinita, ing kaluguran ng mga anak, maging tao yung kalupami. Ba nating kalupaming tao makapagligtas kaya kami, king kapahamakan at pangalilik hindalan. Kapamilatana, ringang heling banwa, yung pangdaying karalang panalangin, yung pamanyamba, habang magsayala harapan mo kapilanman. Misuge sana isualami king karela, king magtukumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanta. Kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan nul nita pagparalampumi. Kabanal mo sa harating ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malarlang kataon at daya, ning ginuming Heso Kristo. Mahimidahong kusalun, king pamilas at kamatayan, king wana yung tinapit, kaya pasalamat siya keka, piraso na, binyan karen kayang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, kayo nga na kanan niya, iting ka na akong katawan na may daon para kay kayo. Okay mo naman kay bating apunan, kingwa na yung kalis, pasibahin, papasalamat kay ka. Binyan yung kalis ka rin kayang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, ikay nga namin ang kakaniti, iting kalis ng anakong daya, yung daya ng bayo at talang hanggang tipan, namibubo para kay kayit para karing sablang tao bangketa, ipatawaran la ring kasananan, at tanyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo, Mr. Aning kasalpantayanan,
ganakal mi oig paing, kamatayan at pangasubli ng may biye ning anak mong daral mi akeka. Ting tinapi na ning biye ating kalis ning kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayo pepalarian mo kaming matampang talakadarapan mo, baan sumuyo keka. Papakumabami paggamuha mo, kami nga sanang misulusulok king katawan at daing Kristo, tipunan na kami ating metong ng Espiritu Santo. Nakan mi oig paing sa iglesia mong makalaganan. Kimeto yato ba miganap yakin lugod na meron kaya kami Papa Francisco, kaya kami Arsobispo Florentino ading sabnang pari. Pero kan wala naman, yung kapatid mi pepaynaon at mananayin subling mi at sablang may na bi. Tanggapan mo sana, king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kingan. Gawan mo kingan karapat dapat yung magkamit king biye alanganga. Makayaben mo na Virgen Maria ay nunin Diyos sa nuseting apostol, aling sa balamong santo at tinupad, king malmong kaburian kakabaning panahon, puriyan nakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami na at kaik pang may pahin tutugag ng Espiritu Santo, pupuriyan nakat parangalan, king manggaman, king alanganga, pamilya ng Diyos, manalayin taking pakarigaman, tiro na ng Ginoo. Ikapos mo kami, O Ginoo, king sablang marok at malugad mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, king sopa ni kakang pakalulu, parati kang may gabos king kasananan na maligtas king sablang kaligaligan, at mong mananaya kami ng maligayang kapanaligan, king panyatan na Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Yesu Kristo sinabi ka rin kayong apostol, yung kapayapan lalakuhan ko kaya kayo, yung kapayapan ko biya ko kaya kayo, ay mo sa babaligdan yung kaya kaming kasalanan, nung nalamin mo yung kasalpantayan yung kaya kayong iglesia, ay mayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanghanga, Amen. yung kapayapan yung ginumanatili sa kapilanman kaya kayo, At keko antimorin. bakit tangin, may kakanmetong tam, king kapayapan kekongan,
Nyo'y kordera ng Diyos, miloko king kasalanan, yato mapala ring mayaws, king apuna na ring kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keko. Dapat yagkas may nga mano mo, kumayot na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalahin tamo. O Diyos, sa ikpami, paguluban mong kayong dake, kayong metong nga tinape, at kayong metong nga kalis. Agagawan mo kayong metong kang Kristo. Sapan mo kayong magdalang kaligtasan at tula, kayong mabilugayato. Tiyadol mi, kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Kaya pong February 11, piyasa na po ng Lourdes. At yung tapong Trido, kaya tipong kaya kiniking Apo Shrine. Pag-umpisaya kay February 8, Thursday yan. Ang gayang Lungaldo, ang gaya kay 10, ang kapiesta ni 11, Domingo yan. Yung oras na po ng Trido, tamo mo ng Aldo, Huwebes 5:30 p.m. Tino niya yung Biyernes, yung Kadungal do, hanggang tayo pong alas 6. Yung misa, alas 6 ng Bengi. Kahit ang Sabado, hanggang tayo pong habak, 8 o'clock. Po tanong gawan tayong katpanapon balada anticipated mass siya. No? 8 o'clock ng habak, Sabado. At Ebatanita Domingo, as usual, itang 8 o'clock a.m. mass tamo. Anyang pong yung talagang pagmasyan tamo kayong parokya tamo yung apo na o parokya kayong shrine apo na wala yung Lourdes siya po yun sa kupa nakatambari Lourdes niya pin one or another pagmasyan tayo kayong February 11 hindi numanatili kaya kayo At keka ang timurin. Pensionala kayo Diyos sa may pahintuto, ingig pa, anak, ating banal na Espiritu, Amen. kapataring misa, mindaw ni mataking kapayapan at kinlugod na ning Ginu. Salamat King Diyos. Mga payabak po, kaya ko. Kaya payaba kamo. Puso ko'y ako